الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زكاة الفطر. زكاة الفطر عزیزان چه چیزی که ما ایدا پیسر ای چیز مارا دیگی. ابن عمر فرمایت رسول صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. هر یک شای مسلمان چه ای سرا زکات الفطر است. زکات الفطر گوڑا عزیزان یک مدت غریبان واسطه ایدا پیسر ایشی تیم کدیگه شتره تیم بیشی همشه که ما اید نماز روگایں ما اشیا بدییں و ایدا یک روچ دو روچ پیسر ای چیز هم بیت کان و ابن عمر هم ای چیز فتوا داتا و ای چیز کتا ایدا یک روچ دو روچ پیسر و تی زکات فطر ابن عمر را داتا. زکات الفطر ما چی بدییں عزیزا؟ زکات الفطر ہما ملکہ تو ہما ملک ورگاں چی زکات الفطر تردیگی صاع من تمر او صاع من شعير انشوك حديثات کا صاع چی چار موچا دسته چار موچا يخيوشان صاعي تقريبا عزيزا 2 كيلو نيم اي بيتين وي زكاة الفطر هم مارا قريبا مسلمان قريبا زكاة الفطر مارا دیگی اولاتی علماء اجازت هم داتا کہ گوشتی کہ ہر یک کی مسلمانی ہو نہیں اتائی ملکاں تو شدات کنے کہ ای دلا رحم روتے ہیں اسلام واسطہ بلکہ ہم مسلمان بیتے ہیں او ہما ملکہ تو نشتگے ہما ملکہ ترا زکاة الفطر دیگی ہیں چوکے مات لاپائیں اسے زکاة الفطر پہ اگر سائی ماں چوکا گڑائیا یہ چوکا زکاة الفطر پہ عزیزاں اي عمر بن الخطاب رضي الله عنها يجزي فتوى داتا عزيزا يكيوتي زكاة الفطر داتا ايد نماز راند قرأي صدقي توبة بكا اي زكاة الفطر قبول نبنته قبول بيته صدقي طريقة وعزيزا زكاة الفطر چيز شطرة كما ورق بديه يا زر بديه رسول صلى الله عليه وسلم اوتي سجين زندگية زكاة الفطر ورق داتا ورسول صلى الله عليه وسلم زمان کا مردم بتا یعنی ذره ضرورت بتا بلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زر نہ داتا گوڑا شتنے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقیں